Nagabenta ki khubor baman kasmi baik kini subscribe ya u Anton News. Kajing temu babha jong bor penyat ke St Anthony's College ban pentrai kam daki jan uniform ya baro ki samla puli ki bapuli hakte ke college. Namar kesuk berkalong ke buram ke ijon ya kalong renyang marenyang kalong ru ke buram ke akor kham tam ya ki kenthai. Da kajing pentrai kam da jan uniform kalong kajing persya Naki katu kat neki samla puli kate ke college. Haringkat ke nehu Students Union NEHUSU. Kila penpau ya ka jing persya ya ka hukum jong bor penyat college ban betha ya ki samla puli ban pongjan college ni uniform. Kini ki samla puli kila let ban ya kendu ya u principal ka college Reverend BR Dr. Albert dekhar ban pensngau ya ka jing jong ki samla puli na kene ka hukum basendet jong ka college. Tangki samla ki bapuli ke 4th semester ki ban sepuli ya ke 5th semester ke semester bakhadu ban pendep ya ke jingpuli kim kwa ban pentri kam ya ke ka kendon ban pongjan uniform. Baki habban bu jing thok bra kan haye ki khna hab shwa bakin fill ka form jong college ki di bandan ka notice satu ban ongba longba ki barung hani college uniform is mandatory hata ka por ki khna ki barung hani po college borok ken ya pong uniform lo te long kin de ki balong ki ba munjur ken pong uniform ki ba munjur ban pong ki la awat admission na showai te tang kata hingi la ali ban request te ka juba pa jong principal ka longba ya ka ba menta kani kamdi ka decision jong umar wai kadi decision jongki higher authorities jongu kata di jongki solutions te uang baya ka bamenta nang haban unang haban chong meeting batki ban discuss ki jing jongi khna bat ban ya thu iki ya kaniki ya ka ikaba jam tasni te uang ba kumtahi un hab ya kan batki te kawai ka jing kawai ka concern jongi kumki khna pada kalong ba ka college kan sedang sim tayo tengi la ekali principal ba hatu lada shubu menta mangi ki bam ya menjurun pong uniform lada lesim tayong iwan kelas pisam action yangi pada inle akum no tingi la pa ka guarantee ba ngimde kimde ban sim action yangi kena ki balong against ikan uniform ki bampong uniform ya kataru ka jubab jong kalong kumju hi ba unang hab ya kan cuba higher authorities te wat kala kataru ngila ya kum ka group kum ki kena umne ngila ya arrive at a decision and based on nomor ba based on the decision jong kena kum to ngila ya rai ba nginum ya pong di kan uniform tat hadu bau ta bah ta meeting jong principal batik higher authorities te long dal adap ta meeting tingin saya pet kami iu nak ta meeting jong u bat kita higher authorities tang batat ata kapor ni shu ngila shu request to principal bo num shim action e kena ki pong uniform bat ba ni kum ka group te ni mentang idang ni don duna nomor ba kibun ki belong out of station ki kena ban shabari iru tang ba ya ka bahadian dal along kelas te kin khambun chu e te ki bompong te kin bun ki bompong te tang kum tahi Tersebut datang mentah ke college ke yai besi khmat ke rai. Ya kata rai ramta siapa je tadi. Actually it's the survey given by the college ma. Ya ka results ni ham pa jo. Am nak ada sen. Kali ka survey ki biar persya ya kata ka balik last year am ka survey bisem bakasem ka college last year ban mi uniform kalau kami kan kidan bisem survey kimdai bisem tangi di first semester mangi to ka point di first semester nak tangi dan sekitar semester but di first semester di first semester ila dikilami stang sisnam kibun apa yang di first semester ki ai be hak to ka survey bisem ki ai be yes we agree to uniform no boleh ila dikilami tikin perkat yang hadian so ko ban pengat yang stien ban peng uniform te kata kalau kamdai bang syukran kita nomor ngala ada yo song lah jong skor ki bang ya songka itu so be keren sini ya basem to survey kidan buang ba nangi first semester tingi buan mengi ai bagi asik ni uniform. Te kalau tang ketua ke survey vacation ko kamnong fair. Ni mak ilami ila dia ni basadian pedang ingat. Amlong na Pada saus pak tam ba against ke uniform tambang ngintip pada ka full strength jong. Kira ka jing don bosku tang ni. tangkan ni ba College hapo silong tangkan ni ndre ki college Sebab hapo dia kata ngintip hai kata ta ni kali ya kata pergi kenduk ya Father Jovi vice principal kata kata ina duk December kenduk ya. Ni kali ya ka reason you sa ba pi penmi kan uniform.
Kajubab yung kolong bikum ni kolong bikum. There is a governing body that has decided to implement the uniform, and it's not up to us that we can give you a reason. Technically, what are the reasons that might make the higher authorities implement the uniform? Ya kata ruang begitu. Jubab persang bitban kian nakakajikli. Hani apa? College ni gidan ka dress code, ha? Decent dress code. Tilada UI menu violate kata. Kai ka action bu principal blasem. Ni kita gi violate dia dress code. Laban kali na principal ro kata kajikli. Laban kali ikini selection ro kai ka action blasem. Mar hadum tang pada i bakin bagun sem action ikini violate dress code spin direct ke uniform. Ya kata ka dress code ka ba kung no baki. Dress code kalong ni kin thai kim ni ban phong ki balong jan ba. Balong ba revealing ai. Serang track pants semsa di kata borok ni buat. Dia ki ong ro ban nampang ki jaket ni sesuatu ki batdan jing tho ai. Dia kata rung ilaya buat dari mentang pre penni ka uniform. Piti ba kay kung kay jing so ni high authority yung ba ka dress code ka wadan karong uniform ka compare ma cik kay da ka bro ma ko ikini kay ba kay bon kini kay ki bapni yang ni ro. Ya kata ngan syong betang kawi kuntian mah kata kadai ka famous quote ba liba beauty lies in the eyes of the beholder and so is provocation. So kalau ngom takan kasyong hakmat jong kibiro kan kipai kumna. Namar baki kikin thai kane kata ka dress code ka target khamtam ikin thai. Lada ki phong maki ki phong long kim phong ban peni ki long ki phong na banta ka jing suntunat jong la dia. Te long kalong kum ta lada ni commission rang hi lada ngi pet dak khamat ka bom dei tak ta ka jing bakla jong hi. Lada ngi pet pada tak khamat kam lili ra. Dia tak kasih kli joki ong ka buram nong inai kai rumah ba kai. Pilong no hikai. Lada ka kan thai ka phong karyam ka bukni i ma. Atau pi kum no hikai pi don hak seban pe ka khna uda. Da long no hikai la kham sutho lada pi pet ya ki kan thai hak ta ka rukom tika e kan poi sai ngin poi ngi khna ki badang hap po ka jing hikai ka jong ki. Kata ka jing kli kwa ban bu.